Ngayon po pagmasusyan tayo, ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning ginutamong Yeso Kristo. Kaniting misa, yabetala po, ding kapasalamatan da, ding katamong lectors and commentators, Ruperto and Angela Flores and family, San Jose Panlumacan Elementary School Batch 80, Dario and Winnie Manalastas and family, Rudy and Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Maria Caril Catap Gutierrez and family, Stephanie Carreon, and Bernie and Dolores Malyari and family. Para po karing magmasusi kingaldo din karelang kebaitan, lalong-lalo na i-Irma Mangune. Para po king safe travel ng Marvin and Rosebel Lintag. Yabetala naman po ding special intentions da di Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Ernesto and Nene Ong, Danica May Calma, Jamil Ann Manyo, Gerald and Lani Manansala and family, Carino Malyari, at Eliza May Lising para po may pasarayaking CPA board exam. Para king malagwadang kapaldanan di Angelina Manalang, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Deirit, Ferdinand Asuncion, Diosdado Guevara, Joyce Chodoro, at Rodolfo Coronel Vital. Etala po kakalingwan, ipangadi, ding kapatad kamong meyango na biye, lalong-lalo na po'y Arturo Jeronimo, Emelita Liwanag, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Ramon Enrique Fabian, Arnel Jose Lagman, Joaquin Bermeo, Ervin and Priscilla Santiago, Carmelita Cuyugan, Aether Victor Tayag, Romel Santos, Daniel and Raymunda Salas, Pascuala Medina, Lilian Navarro, ikasyam na po ning aldoning kayang pangamate, Conchita Navarro, Alfredo Manalastas, kaduang banwa na po ning anibersaryo ning kayang pangamate, at dimpong ega naganang kaladwa king purgatorio. Talakad tapo at ikantataya ing dalit a pamuklat. Hallelujah.
Kaniting misa yabe tala naman karing kakatamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Ipanalangin tala ring sablang sasaw pat magmasabal king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kakatamong 100 peso club fundraising campaign. Antimurin ipanalangin tala ding adwang kapatadtamong commission anting bayong EMDC ding kakatamong parokya, i Brother Boy at i Brother Hener. Antimurin ipanalangin tamo yung kapasalamatan at kaidwanan ng Father Ray Garcia ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, king lagyunan ng igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan, mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing solemnidad, ning pamaytas na banwa, ning ginutamong Jesucristo. King kayang pamaytas banwa, tibura na katamo, ban makirake, king kayang misyon at biye. Karing penandit ay tamo dikilan at telakaran, ing tengwan ng tamong misyon, mawad tamong yaning pakalulu at sikanan, king Ginoo. Iyagkas tayo ngayon miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kabatad, uling bigasalak ang bina, King isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Maria ang kapilanmang Birhen, karing sablang Anghelang Konsanto, at kay kayo kabatad, King ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ing ginuming Kristo sinubli ang mebye, at mabibiyayang eni arapan mo. Potang pilit miyang panintunan karing biga, yarap mo kami king obrang likwana ke kami ketiking yato, at mabiyasa ke sanang kilala king lupa na karing kapatad mi. At potang lalabis ke dugud kaniting yato, paganakamu ke kami, king sarili mong masampat a oras, iganap mo ing obra ng Jesus ke kami, at idala mo kami king kekang tulat ligaya, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamas sang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, ampon intiro ng Jesus, ibat king kamumulan, angga king aldo, amitas ya banwa. Bayuya mitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banalay espiritu, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub daring 40 aldo, kay batning kamatayana, maralasyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king ya mabiyeya. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayarianing Diyos. At inyang makatipon la, nga ng minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkalam ape nga ko ning igpa, aya sabi ko na, ke kayo. Meminyag yaywan king kapamilataning danom, dapot ikayo, binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo king banal ay espiritu. Kaya bere Jesus kanitang mitipon lading apostol, at kitang da keya. Gino, ibalik mo ne kanyan king Israel ing kayarian, pekibat ng Jesus karela, ing kayo payaning igpako, ya ing mitutuldo karing panawon, at karingaldo, at mangayin tulid ke kayo, impakibaluan pa, nung kapilan ladatang. Dapot mikatmuang kayong upaya, potang datang neke kayo ing banalay espiritu, at ikayo ding maging saksiku, king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana ka ring sikoti ning yato. Kaybat ng asabi ti, mitas ya banwa, kabang makalawe lakeya, ating biga, pimpanane, king panimanmanda. Makalawe la pa banwa, kabang paitasya, inyang bigla lang linto king arapanda, ringaduang katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa? Jesus sa ikit yung mitas banwa, king arapan niyo, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Papanik yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyuk ding trompeta. Papanig yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisa, at tiyuk din trumpeta. Ikong sablang tao, makpak kayo, king mitmong tula king Diyos, kulisa kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog gayato, ya ing aring sakdal degulan. Papanig yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisa, at tiyuk din trumpeta. Papanik yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyuk ding trompeta.
Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian, ing ari. Papanik yung Diyos, king trono na, busal ni masayang pulisa, at tiyuk ding trumpeta. Uling ing Diyos ing ari ning mabilog gayato, kaya dalit kayong kapurian. Magari ing Diyos karing sablang bansa, makalukluk ya king sagradong trono na. Papanik yung Diyos, king trono na, busal ni masayang pulisa, at tiyuk ding trumpeta. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Adwan ko king Dios, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalubne sa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala, king Dios, banlubos siyeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaganan nalasa ning Diyos, din ke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyawos. Nungnu anti karakal, at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alanganga ng kayupayan, ke katamong manalig keyo. Ing kayupayan ay ti, ya naman, ing pepasubling mie, kang Kristo, at milukluk keyo, king banwa, king dane, wanan, ning Diyos. Inya, at yu lalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya, ing lagyu na, karing sablang lagyu, emu king panawon ay ti, nune, king paintungol man. Pepay lalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo. Ya ing kasasakdala na nitang misasakdal, king sablang bage, nukarin, paman. Ing amano ninggino. Salamat, king Diyos. Munta kayo at ituruye karing sablang tao, ingka kong ebanghelyo, kaya beyo ko kapilanman, ang gaman king kapupusaning panawon. Kaluguran kong kapatad, ing ginumanatiliya ke kayo. At keka ang timurin,
Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mintala ring 10 metong ay alagad king Galilea, at tinaglusla king bundok at ildo ng Jesus, karela. Panakit dakeya, siniklawudla king arapana, bistaman mikakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela. Ing sablang kayupayan ka rin banwa at ketiking yatu, miyabye, kanaku. Uli nito, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo la, king lagyunan ning igpa at ning anak at ning banal espiritu. At ituruyo lang tupad karing sablang inutos ko ke kayo. Tandaanan nyo, kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusana ning panahon. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurihan keka o Kristo. Kalupa na po ning mesang bitla king umpisa na ning misa, king aldowiti, pagmasosyan tayo ing maulang kapiestana ning pamaytas na banwa ning ginutamong Hesu Kristo. Kaya rin ang agampanan ing kayang misyon, kaya rin ang sinubling mebye, minuline king igpa ing Ginu. At iting kaganapan king biye ng Jesus, para karing kayang alagad, metong yang ausandang mission sending event. Buri ng sabihan, king paglakona ketiyatu, tibura na la ding kayang alagad. At makanyan mo naman ingagawa na kay katamong eni. Kabang pagmasosyan tayo, iting kapiestan, ing ginung sinubling mebye, aminuli king igpa, tutubura na katamo naman. At king pamanupot na karela at kay katamo, oy ni ing kayang panabilan. Nga na, ing sablang upaya karin banwo, at ketiking yato, miyabye kanako. Uli nito, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Tibura na lang ng ginuding alagad na. Tutubura na katamo naman ngeni. At kabang tutubura na katamo, malino ing misyon pagawa na kay katamo. Nanuya iting misyon nga nang magkwentong San Mateo kay katamo. Gawan tala kanung alagad ng Jesus ding sablang bansa. Gawan lang talatuki ng Jesus ding sablang tao. Buri ng sabihan, balang taong akakatabnuta mo, balang taong akakayabeta mo, balang taong akikilala mo, balang taong akakasuluta mo, kailangan tayang ipakilala kayo Kristo. Kapamilatana ning amano at mayap adapat. Ban ilaman maging talatuki na lang Kristo. Nga na pang may nabilin ning Ginoo. Binyagan nyo la, king lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal ay espiritu. Nga naware, ikayo, anting alagad ko, karake kayo, king biyeko. Parti na kayo, ning biyemi ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Inya, balang taong akakayabeyo, sana, ayamuyot yula, aengganyo yula, ayagkat yula, ban makyabe mo naman at makirake,
king bieko. Iti maging posible nung mabiyasa tamong tuki karing sablang tiro ng Jesus. Ing tiro ng pamaglugod alang kondisyon, ing tiro ng pamamatawad, ing tiro ng mipapagmalasakit tamo. Inya nga na, turuanan nyo lang maminto, karing sablang aral at mayap ay limbawang pepakit ko kay kayo. Kaluguran kong kapatad, nung maging tututa mo karing kaya katamong sarili, mekad, kalabisan sabiyan, malagwa, mayan, ing ipakilalaya Kristo karing aliwa, kapamila taning dapat at amano. Malagwang kumbiran lang makisan metong king biya ng Jesus, ding kaparatang tao. Biru-biru, ing turuanan lang tuki karing aral na ampon alimbawa, ding kapatad tamo. Ating kasakitan, ating beyatan. Naingkay, pikatulan da katamo. Pansin, si kaso. At naingkay, pasakitan da katamo. Inya nga ng memye, sika ng lub ning Ginoo. Tandaanan niyo, kaya beyo ko kapilanman, ang gaman king kapupusana ning panawon. Masakit makisan metong king biye at misyon ng Jesus. Mas masanting pa siguro ing manalbe na kamo. Nakamakialam. Nakamakisangkot. Nakamakitalamitan karing mialiwang kimutan king pisamban at parokya. Nakamagobra kaya bena. At nakamaging aktibo king pisamban. Ala na kamong sakit buntok. Ala kang stress. Dapat kulang ing kaya katamong panga-Kristiyano nung etamo gampanan ing kaya katamong misyon ing dake tamo king obra na ning Ginoo. Dapat etamo makakontento keng pamanyimba, keng pamangadi, keng pamagrosaryo, keng pamagnobena, keng pamag-Bible study o Bible sharing. Dapat etamo maging kontento karing kaya katamong debosyon. Uling deti, sa sadyada katamo mo, ban gampanan ing kaya katamong misyon. Alang siting priting Katoliko, alang siting priting Kristiyano, uling kapamilatana ning kayang pamayta sa banwa, ing Ginoo tutubura na katamo. Ganap ing kaya katang panga-Kristiyano nung mga di tamo mo, nung magdebosyon tamo mo. Maging kumpleto, maging ganap, maging fulfilling ing kaya katamong panga-Kristiyano. Potang gagampanan tamo, ing malalam ng parasan ning kaya katang pangatao, ing malalam ng parasan ning kaya katamong panga-Kristiyano, ing makirake king misyona ning Ginoo. Masakit gampanan iting misyon. Dapot oyni ing pangako na kaya katamo ning Ginoo. Amalyari tamong panghawakan at talakaran. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusaning panahon. Nakatamo palalakwan, nakatamo palabatingan. Bistaman din kay balamo mo alayo at pepaburen nakatamo. Ing pangako ning Ginoo kaya katamo, abaya nakatamo, damaya nakatamo, kabang susundo tamo ing inumpisa ng obra, ing pigmula ng misyon. Kaya betayang manigobra, kikimutya kapamilatan tamo, at panaliga nakatamo. Inya, panaligan tamo ing kayang pangako, at etamo mabigo. Kaluguran kong kapatad, kabang gagampanan tamo ing kayang misyon, dapat makasadya tamo namang mabigo. Balang aldo, successful tamo. Atin mo namang penandit,
aeta mo magtagumpe. E balang oras, masantinging malilyari. Atin muna manglungkot at kasakitan. Ating penandit ay dakatamo pakiramdaman. Ating penandit ay tanggapan ing kakatang mensahe, pati na itamo. Pakatandaan tamo, etamo obra ini, obra na ning Ginoo. Inya etamo pe personalan, paboren tayang manigobra kay katamo, nung sakaling mamunga ing kapagalan tamo, ing Ginoo yan ang balang papamunga kaniti. Ing maulaga, gagawan tamo ing sukat tang daptan. At kabang gagawan tamo ing sukat tang daptan, pakatanda ng tala rin kayang pangako. Kaya beyo ko kapilan man, manggaman king kapupusaning panahon. Karing oras ning kabigwan, pakatanda ng tamo. At tsuya naman, kaya be tamo. Mamantabe, susuporta, pasikan lub kay katamo, inggino. Asasabing, tandaanan niyo, kaya beyo ko kapilan man, ang ganaking kapupusana ning panahon. Inyaking misyon, apeni balana at pigtiwala kay katamo, inggino yang manyadsad kay katamo. Ngeni po gampanan tamo ing commissioning dingadwa tamong kapatad bayong EMDC lukluko po. Ausan kaya po ing Vice Coordinator dating kaya katamong EMDC, Brother Noel de la Cruz, ban ipakilala na lahat presenta din kaya katamong adwang kapatad makomission anting EMDC. Maya pa at magrasya nga abak kay katamongan. Malugod nila pong pakilala. Renga duaming ma-recommission EMDC. Potang abanggit kayong Laguna. Muntaya kayong harap. Brother Hener Basilio. Brother Angelito Argao. Pakamalan kong kapatad kang Kristo, ding kapatad tamong di Brother Rener at Brother Angelito, mi pagkatiwalan la king pamangasiwa, king Eucharistia, king pamagdalang komunyon, kilubning misa, at karing masakit, at pamamye kaniti anting biatiko, karing mamamate. Ikayong may pili kaniting kasuywan, kailangan kong maging alimbawa ning pamibiyebye Kristiyano, king kasalpantayanan an ampon maya paasal. Kailangan kong sumulong king kabanalan, kapamilatan ting sakramento ning pamisan metong at lugod. Tandaanan niyo, ang diyang dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling makirake tamo, king metong mong tinape, at metong mong kalis. Uling maging ministro na kayo ning banal a komunyon, sukat kong makapasubali, king pamanupadyo, king kautusan ning Ginoo, at luguran nyo la ring kapara yung tao, lalong-lalo na ding peka kalulong dili. Uling inyang binyenek, ingkayang katawan anting pamangan karingkayang alagad, nga nang sinabi karela, iti iya ing kanakong katawan, iti iya ing kanakong kautusan. Mikakalugod kayo, antimo nung makananura kong liguran. Kaluguran kong kapatad, abayong EMDC,
Makasadya kayong ganap kaniting kasuywan, king pamami, king katawan at daya, ning ginu, karing kekong kapatad, at kapamilatahan niti makirake, king pamitatag, king Santa Iglesia. Si Claude la pong eni din kay katamong bayong EMDC, at itamongan po talakad tamo. Itas tala po din kay katamong wanang gamat, karela, at ipanalangin tala. Pakamalan kong kakaluguran kang Kristo, manalangin tamong mitmong kapanaligan king igpa, at adwan tamo ing ipabal na ing kayang bendisyon, kareting kay katamong kapatad, ame piling maging ministro ning Eucharistia. O mapamakalulong igpa, miglalang at talayan tabi, ning kekang pamilya, bendisyonan mula ring kapatad ming DNR, ampon yang elito, mananasanang mitmong katapatan ding ipamye ing tinapening biye, king kekang balayan, at miras, laking katatawulyan, king bangkete mo ka rin banwa, king pangapasikanda kapamilatan niting sakramento. Iliadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pakantala po. King Aldo iti, ing ginong Yesu Kristo, pepaitas siya king ligaya ning igpa. Karin manalangin niya para kay katamu at kambetamu, nga tamong makliskeya. O Gino, mabiyeka, saupan mo kami. Ulitan tayo po. O Gino, mabiyeka, sopan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king banwa, manalangin tamo, ban paniwalan taya naman ing yato, ano nakatatutubod Jesus, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, banto parantala, ring kawutusan abinyena ke katamu, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king ibba, king anak, at king banal ay espiritu, manalangin tamo, ban ayagyag tala, kapamilataning kekatang pamibiyebye, ringala, alapak king kasalpantayanan ay ti, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo, ban ila, at itamo, eta kalingon, ing may git kang mayupaya, kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamo, ban ila at itamo, akit tamo, king balang aldo, ing kaya betaya, manggaman, king kapupusaning yato, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabiyeka, saupan mo kami. King katahimikan, may papanalangin tamo para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magbasabal king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kay katamong 100 peso club fundraising campaign. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kay katamong lectors, ampon commentators, king parokya. Ang timurin ng kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, ding bibilog king San Jose Panlumacan Elementary School batch 1980, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Banalastas, Marie Chris Mandap, Maria Caril Katap, ing pamilyang Gutierrez, Stephanie Carayon, Bernie at Dolores Malyari,
Marlen at Vanji Bondok, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na di Irma Mangune at Yamong Ray Garcia. Gawa na sanang ligtas at payapa ning Ginoo ing pamaglakbe di Marvin at Roosevelt Lintag. Panalangin tamo naman ing makapasubalid ang kaidwanan di Joseph Bondok, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, Ernesto at Nene Ong, Danica May Calma, Jamil Ann Manio, Gerald at Lani Manansala, Carino Malyari, Eliza May, Lising Nuki para king matagumpe ng CPA Board Examination. Ipanalangin tamo naman ing lubos akapaldanan para karinganggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Angelina Manalang, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dairit, Ferdinand Asuncion, Diosdado Guevara, Joyce Teodoro, Grace Manaloto, Rodolfo Coronel Vital, at Aurora Bautista. Ipanalangin tamo naman ing kapagnasan at kaidwanan ding pamilyang Bautista. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapatid tang mayamon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Ramon at Ricky Fabian, Arnel Jose Lagman, Joaquin Bermeo, Ervin at Priscilla Santiago, Carmelita Cuyugan, Aether Victor Tayag, Romel Santos, Daniel at Raymunda Salas, Pascuala Medina, Leonardo at Jose Bondok, Eduardo at Trinidad Guevara, Lilia Navarro, king kasyam ng Aldo ning kayang kamatayan, Conchita Navarro, king kapat ng pulong Aldo ning kayang kamatayan, Alfredo Manalastas, king kadwang banwang anibersaryo ning kayang kamatayan, Arturo Jeronimo, Ati Emelita Liwanag, at Dingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan, kinggid. O Ginoo, mabiye ka, sopan mo kami. O Ginoong Yesus, gawan mong metong apamaitas ing biyemi, metong mapibabatang panyulong king biye at lugod, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kaputing kaya kayong daon, matampang matanggap, arapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoy ting dawon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kekatamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kami ngayon, ngening pagmasusyan mi, ing pamaitas na banwang Kristong kekang anak. Manano na sanang dingkayang kalam sa upanda kayang mitas kaya bena karingtula ning banwa nung nuya mabibiyat mag-ari ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At keka ang timurin, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Yo ing kordero amilalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye, king pamaitas na banwa, pepakit na ing dalan, papunta king kaya kang kayaryan. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe kami king alangtok ng dang pamamiyaga purian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingaslag ng Espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon pusang loob king pamaylasan at kamatayan. King waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis. Kasi bayang pepasalamat keko at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bububara kekay wat para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigagan akan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keko, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang bisulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang sublimye, lalong-lalo na, dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alang angga. Ban masaya at masigasig tamong agampanan ing pigkatiwala ng misyon kaya katamo ning Ginoo, king igpa abe-abe tamong yaning manalangin at pasaw.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpamking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng ginong sinubling mebye, manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin. Ipakit tangin ng nagkakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kay kayo. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ng yato. Mapalad laring mayaos magisulo, king apuna ng kordero. Gino, Eko matampang tanggap keka. Dapot yagkas biyay naman mo, kumayap na ko. katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Owig pa kaniting Eucharistia, tatakman mi ing dibinong biya pigkalub mo king yato. Sa upan mo kayang tuking mitmong lugod kang Kristo, painturo king biya alang angga, nung nuya ginu ngenit manggaman king alang angga. Amen. Tuklo ko po sa aguli para karing kaya katamo pong kapabaluan. So munang dili po, kasi bayo din ang talang maya poras, din kaya katamong bayong EMDC. At makanyang muna naman po, dakal salamat kang Brother Rick Gutierrez, king pamanantabi na Karela, king pamagsadya, king Karelang Commission. Salamat po. At nempong daratang June 3, Aldo Sabado, alas 9 na ning abak, at intamo pong seminar tungkol king amano na ning Diyos, tungkol king Biblia, at nang makananutayang abe-abe pigugunaman iti, o tungkol king Bible sharing, palimunanin kaya kayong talasuyo at si Sister Alice Santos. O deta pong bibilog king Ministry on Formation, king parokya, at karing kaya katang chapels, at din kaya katamo pong purok coordinators, lalong-lalo na, nung makapalinton kayong akasawp, akayantabe, king pamag-organize, ang pong pamag-facilitate, Bible sharing, karing kaya katamong miyaliwang purok, ang pong chapels, at karing kaya katamong miyaliwang religious organizations. Sana po makatagon kayo kaniting seminar. Nanya pong June 3, King Unicide Chapel, alas 9 na po ning abak, Aldoya pong Sabado ito. Kadwa po, atin tamo pong atlong diakono, miordinan king pangapari ng daratang bulan, king bulan ng Hunyo. Ilapin po di Reverend Omar Defensor, Manuknangan, Florida Blanca, Reverend Arjon de la Cruz, Tubu, Ketiking Purukdos, Barrio San Jose, at ngayon Manuknangan king Northville, Kalulot, at Reverend Christian Ray Kayanan, Manuknangan San Guillermo, Bacolor. O nung kakilala yula po at ating kayong balong sumbagal, king Karelang Pangordin, anting pari, agad yung pong ipabalo ka na ako o kaya king opisina, ning kakatamong Archobispo, king Chancery. May panalangin tala po dating atlong kandidato, king ordinasyon, bilang pari, sana maging mayap, banal, masigasig, at ating malasakit king balayaning Diyos, dating kakatang paintungula pari. At impong kantamisa ng Reverend Arjon, ing kayang Thanksgiving Mass, maganap po kaya ng June 10, Aldo Sabado, alas 6 na po ning bengi. Kukumbiranda kayo pong magipagmasusi kaniting misang kapasalamatan, uling megong pisa po keting kayang bukasyon, bilang metong miyembro ng Knights of the Blessed Sacramento Altar Server. Sana maging inspirasyon niya, i-Reverend Arjon, karing kakatang kayanakan alalaki, at detang ating lub, king kayausan, king pamagpari. O dakal pong dakal salamat. Talakad ko pong eni para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya, kekayo. At keka ang timurin. At mantabi, kekayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Abag ba sa siyantaning banal na misa, ing misyon tamo magumpisana, Aleluya, Aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya.